umukino ukomeye cyane rero ku isaha saa 11 n'igice kuri OT Old Trafford Theatre of Dreams akaba ari match ikomeye cyane mu by'ukuri. Ubwo rero Man U yakira ikipe ya Arsenal, ama ekipe yubatse ku buryo bufatika cyane cyane mu busatiriza abantu bafite inyota yo kureba rutayizamu bashya baye ama ekipe uko bazabitwara ku munsi w'ejo hadera. Ya nibyo bafite kure uburyo Brian Mbere, Matthews Kunya ndetse na Benjamin Sesko. Umutoza yavuze yuko umukinnyi yiteguye gukina nubwo nta match nimwe yari yakinana na bagenzi be, ariko Benjamin Sesko ari tayari cyane yiteguye gukina. United yashyizemo abakinnyi beza babiri baba winga ndetse n'umwataka. Arsenal nayo yashyizemo Benjamin Sesko, Victor Gyökeres nawe baramutegereje cyane. Yagaragaye muri match ndumva ebyiri za pre-season atsindamo n'igitego. Igitego yatsinze ejo bundi barakibuka atsinda ikipe ya Athletic Club Bilbao cyiza cyane kuri pass ya Martin Zubimendi. Umutoza yavuze yuko umukinnyi wenyine ufite imvune muri ekipe ya Arsenal Gabriel Jesus. Muri ekipe ya Man United umukinnyi bafite imvune ni Lisandro Martinez na Noussair Mazraoui bataza kuboneka, ariko abandi bari fit biteguye gukina. Ni match ikomeye cyane hagati y'izi mpande zombi. Cy'abantu bamenya nuko Man United muri match 18 zose ziheruka Arsenal isura Man United Old Trafford yatsinzwe match ebyiri gusa. United yatsinze match 10 inganya match 6, ariko izo ntsinzwe ebyiri zombi ni za Mikel Arteta. United inamuka itsinze Arsenal kuri uyu mugoroba biraza kuba ari intsinzi y'ijana imbere y'ikipe Arsenal kuko imaze kubatsinda match 99, banganya 55, batsindwa match 89. Urumva ko Arsenal nayo yarabatsinze cyane match 89. Ni ku nshuro ya kabiri bigiye kubaho ko Arsenal na Man United zitangira zifungura umukino wa Premier League ubwo ni shampiyona, kuko byaheruka kuba mu 1989. Icyo gihe United yatsinze Arsenal ibitego 4-1. United niyo kipe imaze gutsinda match nyinshi 22 ku munsi ufungura shampiyona. Mbako nayo ni imibare myiza kuri yo. Arsenal nayo ikaba igiye kureba uburyo yakuraho uyu mwaka wo gusoreza ku mwanya wa kabiri muri shampiyona, kuko imaze imyaka 3 iba iya kabiri muri shampiyona. Ubwo byaherukaga kuba Axel, yego Arsenal isoreza ku mwanya wa kabiri muri shampiyona mu myaka 3 ikurikirana, uwa kane yatwaye igikombe cya shampiyona. Kuko Arsenal yagiye iba iya kabiri mu 1998 season 99 ndetse no mu 2021, ariko 2002 itizitwara igikombe cya shampiyona. No kureba Arsenal niba byakongera bikisubiramo imyaka 3 irayishize nayo ibiya kabiri iyi season yatwara igikombe. Nuko bireba Arteta yavuze yuko yiteguye gutsindira kuri Old Trafford nubwo azi ko ari ahantu hagoye cyane. Ruben Amorim nawe yavuze yuko intego uyu mwaka, nubwo nanone yavuze yuko adashaka kubeshya abafana, ari ikintu cyo guhatanira mu buryo bufatika cyane kuko ngo biragoye, ariko intego ngo nuko uyu mwaka ugomba kurangira basubiye mu marushanwa yo ku mugabane w'Uburayi. No gusoreza mu makipe azakina Champions League cyangwa Europa League cyangwa Conference League niho bishoboka cyane, ariko intego ya United ni Champions League. Gusa ni match ikomeye ku mpande zombi. Arsenal yagize pre-season nziza, United nayo yagize pre-season nziza mu by'ukuri, nubwo ari pre-season zagiye ziganzamo kwinjizwa ibitego ku ma ekipe yombi, ariko ni match za kubitoroshye ku munsi w'ejo. Igitutu kiri ku ikipe ya Arsenal kuko itangiye shampiyona itegetswe gutwara igikombe. Byanahurirana na transfer bakoze, ni transfer zigaragaza ko hari icyo bategura, kongeramo Zubimendi, kongeramo abasore nkarimo ba Mosquera, ukagura abakiyi barimo ba Noni Madueke na Victor Gyökeres. Birabashyira ku gitutu noneho kivuga ngo hari ibyo muhinduye mutakoraga mu myaka 3 ishizemo baba kabiri, ese mwatwara igikombe. Afite fixtures zigoye kuko ikipe ya Arsenal irava kwa Manchester United, yakira Leeds United, igiye gusura Liverpool, yakire ikipe ya Nottingham, nakire Man City. Muri match 5 za mbere bafitemo amakipe 4 yaje mu makipe 7 y'umwaka ushize. Ubwo ikintu gikomeye cyane kuri ano makipe yombi. Arsenal ubwo iheruka Old Trafford icyo gihe yari ifite abamediateri babiri kuri atake, yari ifite Ethan Nwaneri ndetse na Mikel Merino, hakiyongeraho na Leandro Trossard. United yari ifite Joshua Zirkize, yari ifite Christian Eriksen na Garnacho, nibo bari bashyize imbere kuri match baheruka guhura na Arsenal. Numva ko na makipe yombi yahindutse, ko icyo gihe Arsenal yo zari imvune, kuri no shoro bagiye kuza bafite abataka batatu typique, Bukayo Saka ku ruhande, Martinelli ku rundi, Gyökeres ku 9. United nayo uruhande rumwe Kunya, urundi Mbeumo nta gihindutse. Benjamin Sesko ashaka ibitego, nubwo umutoza nanone yagaragaje ko
ashobora no gukinisha Mbeumo kuri atake ko yarabimugerageje muri match zatambutse ubwo mu gihe Sesko yaba atari fit 100%. Ashobora kuba yakongera akabigerageza tukabona Mbeumo na Kunya basa nk'abakina imbere, Bruno asa nk'ubakina mu mugongo, Madi Diarra asa nk'ukina ku ruhande rw'iburyo akina ku ruhare yose muri absence ya Nuseri Mazraoui. Bande rw'iburyo n'undi hakomeza gukina Patrick Dorgu, central defense yo mu gihe atari muri Sandro Martinez amaze iminsi agerageza hari Maguire, Matis Delite ndetse na Leniolo. Nubwo Aiden Heaven atangiye kugenda abona iminota ariko amahirwe menshi nuko ari Maguire, Leniolo na Matis Delite. Mwizamu ho Andre Onana ntabwo yigeze akora na pre-season n'ikipe kubera ibibazo by'imvune, ariko umutoza yavuze yuko yagarutse ari muri groupe kuri iyi match. Nata muri ska bisobanuye ko umunyaturukiya yarongera kine Arti Bayindil na probable lineup y'abashobora kubanzamo, ari kubanzamo Onana mwizamu, urumva ni ya defense y'abadefenseri batatu ya Leniolo, Maguire na Lukshaw. Ubwo hagati mu kibuga hakaza Diego Daro, Yoro Maguire na Lukshaw. Ni ikibazo cy'igihe gusa, ejo hatinze kugera ibitego byira bitya rwose. Ubwo hagati abarimo Diego Daro muri ya systeme y'aba mediateur bane, hagati aba wing back babiri. Ubwo abarimo Diego Daro, harimo Casemiro na Fernandes, urundi ruhande hariho Dorgu. Ubwo batatu bataka yabari Brian Mbeumo, Mateus Kunya na Benjamin Sesko. Kasenya betting ariko ejo ndashyiraho kandi menshi. Ubwo kuri Gunners mwizamu ni David Raya, kuri kabiri ni Ben White, gatatu ni Lewis Kelly Emeres, hagati muri defense ubwo ni William Saliba ari kumwe na Gabriel Magalhaes, hagati mu kibuga barimo Zubimendi, Declan Rice ndetse na Odegaard. Ubwo batatu bataka yabari Saka, Gyökeres na Martinelli. We mani irabiriye we yitwa Simon Hooper, veteran, umusaza w'imyaka 43 n'uzasifuriye umukino. Niwe musifuzi witwaye neza kuruta abandi umwaka ushize. Yarushije bose pe. Kuko Oliver yaragayitse umwaka ushize. Arsenal mu mwambaro w'umweru herutse kwerekana n'ibirazamukana i Manchester gutana mu mitwe n'ikipe ya dingera ngo nakana ume oya dingera no mwana ume njyana nakana ume. Manchester United nyumbani Sheikh urabyuka wakira Mambure nayaguhaye ubutumwa Mambure yarayamaye bwawe nubuye oya nabuguhaye ineranya n'abakunzi ba Manchester United bwa rubwawe. Kunyangara mutegereje kumureba ejo, ategereje gupima Mbeumo, arindiriye Sheshko, Martinez arahari, 11 ariko beza bawe none aha nabahe Martinez Fernandes sorry 11 bawe beza nabahe none anga ese barayandiye aracyarimo Onana arabahari, Bayandira arahari, ndibujyamo se barandi cyangwa ni Onana ariko yakize none yatangiye n'imyitozo. fungura premier n'abarayandi naba mpobye. Onana arahari Fazari ndashiramo Onana yafazara aho ngaho na kapiteni Maguire ibumoso bwe Lukshaw, iburyo Leniolo. Aho n'umwashi ari bari mwashi uvuguruye nabyo sindabimenya. Defense de right Leniolo, ya Paradise kapiteni Maguire Maguire, Lukshaw ibumoso, Leniolo iburyo, Fazari ku Dorgu rubaza mu rwego ku ruhare yose ruguru Madi mwana ume, imbere yaho akagabo, imbere yaho Casemiro cyangwa Mainu, Casemiro ibiro byaranagabanutse n'amatama avaho. kapiteni Fernandes ibikoko imbere rero Kirimbuzi ni ubayoboye, Kunya, Mbeumo na Kirimbuzi. Mambere ubutumwa amayo zanyumva oti ikipe yumva gute Ben? Ndagarika hakurya iwacu baravuga ngo mworera no baravuga ngo itakabagirwe ntebe nyama narirayi ngo iki itakabagirwe ntebe nyama bivuga iki? itarabagwa ntibinyama na nkutira mwinyama itarabagwa ntibinyama. Match ya Manchester United na Arsenal ubundi byagakwiye ko hari ikipe imwe ubundi yagakwiye gusaba gusubika. Urashaka kuvuga iki? Hari ikipe imwe yari yakwiye kuba yasabye gusubika iyi match. Nyine urashaka kugera kuki? Urumva avuga iti journée ya mbere rwose
mutubabarire mwegezeyo tubanze twitegure neza. usubika ninde wakira ntabwo byakunda ari tayari birenze tayari usubika ari tayari kweli. so Inkuru nziza ku rundi Kimbuza ruhande arahari. ari tayari kweli. no mu byuma hano wina wowe ntabwo ujya ubirebamo ndabona Arsenal ari niyo ikubiye gake kandi yasuye bivuga ko niyo ihabwa amahirwe yo gutsinda abo nabo kuneka nawe kukuneka ariko Arsenal uyirebye turetse umunzani wawe n'ibyawe na Mbere Mikel Arteta ino season ntabwo ubona ari tayari wenda ko hari icyo yakora. Mbere yantumye kuri Mbemo na Kunya mubwiye ngo naguze abakinyi beza ngo abo ngabo ni wabarebaga muri iyo myanya yo hafi yawe mbese bagura muri wowe uzi ukagura n'ahandi muri Brentford ngo nawo hafi ruguru kurenye ni wababona ariko araza kunyuma arakumva uramubona uterera Arsenal yibona gute? Arsenal ni ikipe kameme ikipe yabaye ya kabiri c'est très bon muri Premier League kwa kabiri yenemera ko yatakaje mukata umeme namonye muri Villarreal yakinye iminota mike at least yabonye rutayizamu none ntago bikiri Saka dependant umwe rutayizamu mu ndarahari ibumoso ntago bigeze batakaza mukinyi iyo striking line umwashi ugomba kuba uri tayari mu kudefanda yego sasa 2 haratanga icyizere cyane umukinyi numero 6 Martin Zubimendi ari mu kazi ariko none Martin mu mugongo aracyafite ya defense ye which is good kugira ya defense bakize Magalhaes na Saliba ni byiza kuko iyo ni trio idefend aho ni n'umuzamu mwiza wavuga ko ari umuzamu wa kabiri ugiye kureba ossature ya Arsenal iracyari ya yindi yiyongera undi rutayizamu ni ingufu ziyongere akazi karahari turetse umunzani akazi karahari kazi yipokesha yipo nyingi mno navuga ko kuri abanyababaza abafana ba Arsenal bati kujya hoti nimwe mu mastade agora na hagati ya Arsenal United mukuyo draw mwanyurwa mbona iyi match iragoye ku ruhande rw'ikipe ya Manchester United kubera ko Manchester United uracyabona ko iracyari mu myiteguro Arsenal isanze mu myiteguro mu gihe ubona ko ku ruhande rw'ikipe ya Arsenal yo isa nk'imyiteguro yayisa nkaho yarangiye nk'ibyo Yanga yansanze ikintu cyonyine gishobora ikintu kinini Yanga yansanze nitegura mu mishanana jarike buriya iyi minota 90 tugiye kureba ku munsi w'ejo effectif ni ifasha umutoza ushobora kugira gutyo ugasanga Ruben Amorim uko yatekereje kuyipanga ni sawa ariko iyi minota 90 yavuze ati rutayizamu ritari na Onana iyi minota 90 yego iyi minota 90 kuba kinnye Arsenal twaye umutoza wabashobora gukoresha muri iyi minota 90 niyo wanjye mbona hari ikibazo gikomeye kuri Manchester United kuko hari abantu ubona ko rwose United itaritegura neza ku rwego rwo kuza gukina iyi match kugeza uyu munsi Onana yaramaze igihe kirekire yaravunitse hitoza Bayindiri ari nawe ukinye pre-season ariko ibyo twabonye kuri Bayindiri ni ibindi Onana nabwo no guhita yihuta kuza kujya mu izamu defense yabo harimo ikibazo gikomeye cyuko ni ba myugariro ubona batiteguye ku rugero runini ko bashobora gukina match ngo bayirangize bose abarimo ikibazo gikomeye cyane. Umutoza Mikel Arteta ati mpamagara bwa mbere umusore witwa Yiyubatss nashaka kugira ngo menye uko ameze kuri telefone numve ubundi umuntu namushaka numve kuntu bimeze ati nyimuhamagara reaction ya mbere yagize ati niba ari Arsenal nizo nzozi zanjye wigira ikibazo munkire mu kibuga ngiye akazi ndagakora rero nakunze iyo confidence yifitiye Arteta avuga ati ni bibi gusiga Yiyubatss n'umudefenseur umwe yaracunze muri za Real za Barca na zande zose nginzozi ni hari ariko ariko so kutubeshya nyine suko nyine aba yamaze kuza nyine Arteta barakunetse ubu yararebye asanga mu tubati twose dukeye inzozi ni kwa Mbere arambeshye Yiyubatss ariko n'umukinyi wifuza gukina reka tumurebe tumupime ku munsi w'ejo harimo akantu ko kubeshya harimo akantu ko kubeshya ku munsi w'ejo rero ku isaha y'isa 11 n'iminota 30 nibwo umukino utangiye hano i Kigali abafana ba Arsenal na Manchester United bango haraho bazahurira mu mujyi wa Kigali berebere hano hirya tuzajya gusara iswara ya Mangaribi ya 12:10 n'ingahe
hari ishusho twabonye ari ishusho twamaze kubona komeza unseke birajyamo bitajyamo Manchester na Manchester United ihora ari match iryoshye cyane cyane ku bakunzi ba Premier League bo muri Afrika kuko buriya twatangiye kureba Premier League ari amakipe abiri ameze neza. Timu ya Walasta nayo iramanuka mu kibuga imaze imikino 15 urumva idatsindwa n'ikipe ya Crystal Palace yatsinzemo 13 inganya 2 baracyane ikipe ya Crystal Palace yabaye Ebereceze na Bamateta yego Stamford Bridge Walasta baragarika uri kumwe nabo yego murababona mute n'abana umwe ni sezo batangiranye inkuru itari nziza kubura Levi Colwill niwe mu defenseur byibura defense Chelsea yari ihagazeho kubura Levi Colwill ubwo no gutangira gutekereza ukina nyine ninde yarababonye ariko uriya Charobana na Darbier rwose bakugeza ku bunani ndabikubwiye niho hande ko isa nka ifite imbaraga nke ntabwo bakugeza ku bunani ariko mbona nta kibazo ariko imbere nayo hagiye bika yakugaritse kandi yabifite Kaisedo na Enzo hagati imbere yaho twa Kaisedo arabafasha cyane Abarasta bazamuye urwego rukomeye nibyo bazamuye urwego ariko buriya nyine hari umukinnyi uburarega ibintu byose warutegeye watekereza gukora yavuze ko agiye kutajya ku isoko rya myugariro yaguze umwana wo Jareri Hato atowe baya nyine mbere yuko yavunika ariko Hato nemera ko indefenseur agomba gukonfirma mu des saisons successives Colwill nayo aratarakonfirma nka grand defenseur umwe ariko mu bari baraba defenseur niwe muzima nyine uyu umwe kubera ko ntabwo uribuka ko bari batije uyu musore witwa Cheroba bamutiza muri Crystal Palace ukuntu bamugore mu kwezi kwa mbere yego ko baguze Tosina de Rabio muri Fulham araza bira eske Cheroba muri Mondial ama club yitwaye nabi ntabwo ari mubi ntabwo ari mu defenseur mu bijove bien ariko ku mu defenseur wakinisha akaguru k'ibumoso nka Levi Colwill kumusimbura uri hariya ni Benoit Badiashile sindabona difference nini cyane niba ari Badiashile ugiye gukinisha ino champion birafite ibyumweru bibiri hafi bitatu kugira ngo isoko rifunge reka turebuka ari kuze uko bitwa wa gatatu ni kandi ejo ni igipimo ko bagomba kuba bane Edze na bagomba kuba defenseur bane arabafite ni numbers ariko muri quality nawe afite Charoba afite Derobiolo afite uriya Fofana mukure muhora muri injari oya ino season nakazavunika mwana byaramuri arahari no season arahari mwana mworohereza disasi waragenda muzariko arakintu agenda amahoro nura muzariko wundi wibukavu nta kintu kirimo bombi babiri Badiashile babiri nta kintu Badiashile bombi uzavuze ko nta muntu umukoraho Badiashile umwe kuri Goma ni bukavu nta muntu umukora kirimo barabazayirwa Badiashile nta muntu umukora ariko uri kwivugisha gutyo akazi ubundi gakomerera kwa Chelsea kahera imbere uzajya wageze inyuma ryari imbere haragoye ako muri natira bazayirwa baze kudefend n'abazayirwa twagiye tugera hano mu Rwanda baze kudefend ariko bazayirwa babiri nta kintu kirimo kandi barayenze ikibazo cya Chelsea kiri imbere no bamasoko baguzwe muri za Sunderland wapi yazi ubuntu muri Sunderland nyine ni Muhanga nyine wituganiza nabi ni Sunderland igena kuri witinda ni Muhanga ifite kapiteni Zaka ifite abakinnyi ifite wa mwana Dinga kapiteni ne retired Saka Zaka ifite Dingira wa mwana avuye muri Brighton kingiza wa kane ni Kadogo ni babandi wao ndo muri Bugesera yitwa nde akana bakuye muri Vizi ikimwe bira ni by'abana bumbi rangi ni rangi bariye rangi se bamukingiza muri champion y'u Rwanda ariko ni mu cyiciro cyo hepfo ariko Abarasta urababona bakora ikino top 4 barimo Barasta n'abana bumbi